పుణిదాంతి కండల తమెరిదాంతి పొన్నుల మనసుదాంతి వణసుల పన్పెకేని మాదిర అంచ ఇంచ పనరేవ ఆణు మల్పున అయంచందు పన్పెకేని ఏస కట్టున పచ్చ పజిరు లత్తు కొడిపు ముత్తు ముర్కుండు మిత్తు మిత్తు పోపిలకనే తిర్తు బూరుండు అంచ ఇంచ పనరేవ అకులు మల్పున ಅಯ್ಯಂಚಂದು ಪನ್ಪೆಕೇನಿ ಏಸ ಕಟ್ಟುನ. ಅಂದರೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಿರಿಯರ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಭಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇಂದು ಹಿರಿಯರ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗದೆ ಅದು ಜರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೇಟೆಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ 50 ಮೈಲು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಣ್ಣು ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೆಗಣಿ ಮೆಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು.